Ei! Lama mo ta foi! Kore ke u whamalu atu I he talamalu e whanua lotu pe moiako pe ko u whaapa ki he taukakapa o e tae mahaku rea pe he whoki he kakai tupu a e whanuani te whito ki he matakari nana wala o kua nautolo a Kenpelani o ko u whahoha atu me he maananga Kenpela pe ko u whaapa he ki he tahine Princess ko la tu fui peka tu ko aho ka ko e tala fika ulahi o tonga ki Australiani. Pe mohono ka inga ka mai ha ko to pe ai ka tahi fonua whare mata pure ko kautaki lotu ai kautaki o ngā kupwhika wako to pe mo tonga ko to pe mea mai whare tangata mo whawhine au sia e tau whanau. Taitali rei ki Mautolu ki he porokalama ai University lo au iloa ko e tātālanga e repa o lo au pea ko iheni pea mo holosini wata pe ko tupou molotuma pea me he maananga tonga ke mahoko atu he talanoa ki he kaweinga ko e uhingai o e motu ai uhinga pe ko e uhingai o e ngahi uhinga ko e tālanga ki he mahu inga o e ngahi uhinga mo nau whikau aki mo nau kehe. Ka kehe ki mua ke tau hoko atu, tuku mai ke uwhai ha whaapa ki he po uri ko tō I he pureanga hau o Piritania I he hala ko ia ai tahine princesi o Feina, ai tahine kuini o Feina isa ko Elizabeth Honoa. Pe ko toi hopo hake la a fo ko saaresi hono tolu ya ku tau whaapa whataha I pongpongini ai lo au pe mo e kupu kotoa pe o e whanua I tonga pe he ki he Commonwealth pe mo mamani ki e kuini o Feina koe ni mo ni ngahi tukutuku lau mea pe ku tau hanga atu isa ki he tukutuku lau mea mo I tataki a Charles III pe ko saaresi hono tolu. Kai kai te u toi whaloloa te u whoki mai ki a tupo molotuma pe me I tonga pe aku ne inu sila whoki mo maata mo e hoa ki ngai uhinga whawhamiri pe pe he ki graduation a hona whoa holo sinsi ka utala monu atu tupo molotuma ki he te ukatoanga au whai pe mo e whakataha au whai te I hena mo e whamiri ka te oatu ki kamata mai pe atato ki hoko atu ai pe malo au pito. Malo au pito e Professor Laftani. E ngahi hua whatongia me Australiana, pe mo ngahi tawa whakatapu ko ki muaki, pe a koutui o ku fie whamalmalu atu ai pe. Kai tuku mua ke hoko atu ke takawenga ngā maheni, ka mau whainga maarie I he whai tā o e tālanga I he ngaru ea, I hono whaunga whakae teknolosia, o malawa ke tau tālanga neongo, e tau tataha I hono whanua I ngahi uhinga, whamamain lah, hoko whoki e po walu e hange ko e whatau keu ke o mai. Ai ahia e whanuani a te aloha ngai uhinga whawhamiri pepe mo e ngai whakaukau e penga whakaako tau ngahi kupe kaukau aki. Ai whanau, pe ko tui te u hoko atu ai peki he whakaukau ke hanga o muaki. I he whakaukau ko ia o e whaunga o e ngai pure anga hau. Ia I mohono tu, ia I mohono tala whanua. I he kawenga ko ia ko ta hanga o wakai ia nge pa mo beteki ia nge ha whainga uhinga. Pe koe hae malai ko ia. O whausinga e aho mohono whaka uhinga ko mea ko toa pēne whai
i hono uhinga. Ka pau lewa e unu atu e poualo, ange ko e ta ngahi polo kalama lahi mai na ta ufokoto o wanoa ko e ua taha aini. Ko ta hanga peo wakai ange e pia muhe whakaukau e mananga e lo au. Ke unu atu ange ke ne hasino mai ben na e fe ai uhinga. O kuhanga he mawhai ko ia, pe ko e whaunga ko ia, pe ko e sino ko ia, pe ko e wataha whai kukuni ko ia. O ni hanga o haao mai ange aki angahi whakaukau whaka e politikare, pe ko e whakaukau whakaako. Pe ko e uhinga whakahanga whafonua, pe uhinga whakalotu. Pe whakaosinga ange o e whakaukau ia te ia pe. Ke tau wakai ange pe uia e uhinga kakano, neango ukai ko hamawhai ia o hataha. Ke ne wakai ha uhinga o hataha. Pe hu mai mi whakaukau whe. I he taimi tatau, o koutui e Professor Lastani, kai whaunga he lo au, i ngai whakaukau maango onga na mou tofa mai pe tau kau ki ai. Ke ai beha whainga sino ke ni hanga peo wakawakai, ke ua te tau alo a awhi o mamao, o tau piki ha whainga o mea, whanga whakaukau o ha mea, ia te ia kai ose ange o wakawakai atu o mamaha, ai uhinga ko ia. Kaku tau tui, ai tālanga lahi tau whahoko, pe mo i tau unga whafonua mono ngahi whakaukau, koe whanua na tau tupu ai a tonga mono ngahi whaunga, na nau whai e mea kotoa pe i hono uhinga, ka koe kai ko hono uhinga pe i a te ia, ka koe ngahi uhinga lelei, ngahi uhinga loloto, ka koe whakaukau koe o maari ia e mutuani, e hoko hoko e ngahi ka veinga lea, o whakaweinga aki, o tau whanonga mai ai, e Professor Lastani. Ka koutui te uhanga pe o hama tu aki hange ko e kala whakaapa-apa na ki hanga o kamata aki na Polokalama. E more koe ai tui o e honua na ne hanga o matuai mai ai ngahi kolonia, tau pehe ngahi kolo, ngahi sivilaise la lahi, whakai mamani lahi, mo e haao hake ngahi whakaukau kehe, ngahi matuai mo mapurei o whanua, ngahi whanua. Pea kou fie kawenga gia e Bowalu, ai mawhai o hatui, o e whakaukau o mapurei ake ha ureanga whakatui, neonga ko e mpaya Pitania, mahino ka te tau tolu mono mafi. Ka te tauhanga peo o mai ange o ne hanga wakai he tā motuai uhinga, ai whakaukau ko ia o hakakai, o kuiai ha whakaukau loroto, ke nau tataki whakai mo ui, i e ngai whakaukau o kuiai asino, o ka ui koe mawhai o hatui, ke ne hanga o matua i aki hai ngahi uhinga, o mo ui aki he kai mo whanua ko ia. Ka kou tui po walu koe anga ia e whakakawe inga atu, koe fie kawatai pe, he tatala ngā koe kawinga whakai motuani kono haa, ia mone whikau aki mo ngahi tala o tua, nai whanonga mai aki ho tau whanua tonga, i ngahi tau e ni mangeau, u tau pehe ni mangeau i mui i a Kalaisi, nai e hanga e whafuafua, ka mahino ka te tau tolu, koe whanua ku motua whao. Ono ngahi tala whakatata aki ke ngahi keri, ange koe pā koe ni ai hunga, asi lalo i tau tolu na e mo ngāwhi he tau e ono mano, tau e ua mano, e tau whanonga loa mai ku asa e mo ngāwhi lalo, e ngahi wakawakai ko ia, pia kutala mai te wai, koe whanua ku motua i a te ia. Ka koe hanga ene whakaukau, whasino atu, o whatatau lewa mo whanua ku matua i whakai tui, ka koe mafi koe a mo mawhai koe a ku maari e ia e motuani he takawe i ngā Bowalu. Te hoko atu ai ki haa mo e kuhanga whawhikau aki, moi monu ia e mawhai, tau tui na hanga e tau whanku ia tofa mai i a whanua, matua i aki ha whakaukau whakai tui. Neongo kai ki hau hawa pe kai tonu mau pe, ono ngahi whaunga whakai uhinga, kau tau tui he whaha e more o e Queen Elizabeth no ua ki tānia, kei whapapai, mo toka loto i he whamamai lahi, kako tui te kawenga ki ia
e po walu he tarea no wataha, i he haa mo ni whakauaki, mo i mawhai whakaetui, o talu mia no aho. I ki whake atu po walu pa hoko atu, i he takaweinga. Malo pito te pomulo tuma pe koutu i ku mahino ai whakakaukau ki he eta tātālanga i he pongpongini, ko e whakamahu i ngai, ai tahine kuine o whaina ko ne hala, i he whakakaukau e pure anga whakatui, i he tuu ai haa, i he tuu apiritania mo e tuu whikawaku mo mamani pea mo ki tau tautonga. Pea whawhiawhia pito tau porokalama i whatoka ngā i ke tau porokalama o e pongpongini, pa koe tau toi porokalama whoka hawata, mo palofesa i nau whotu hua kau, koe toi whai ai pe ai wahe whakau kau pe aku whawhiawhia kia te au, whikawaki pea mo e hala e tāhine mo i ngā hi whakau kau pe o kumahu inga ke tau wako miai. Pe whawhiawhia kia te au e i kuwalu ko i ngā ko o mai e te whito i whakau kau, te whito i kaweinga te ta nofu ai e ta uhinga i a ngahi uhinga, koe whakaukau o e hala e tāhine, koe tānaki pe ki he mahu inga o e tau whakone o kuto, ka koe tala noa mahu inga mo maari e ki he whakaukau e pure anga whakatui, ka te whakafoke atu e i kuwaru malo. Malo pito e Professor Laftani, ko e hange koe patau kei ke toi hanga o hoko atu ake o matala i ta polkalama. Ko tui te uhanga whaka o hama atu aki pe o e ta kaweinga. Ka kohono o whekau aki, whiunu, ngā aki koe he tangahi kaweinga pe mo e whaunga o e whonua i he mawhai o e tui. E no, panea ngā whoki e Professor Laftani koe mahino ka tawaia moana. Mono ngā he tala muaki. Ka te tauhanga whoki o whakawhikau aki a ngehe na tauhanga whoki o ki haao mai. I he ta rea i taha hiwa ki mua pia ta wanoa kuosi ko ta wataha whokieni. O ta wakai i holo ngā he civilise lalahi i mata na e huumi ai. Ai anga whanonga e ha tangata. Pako e whakaukau whoki o tau tāno alahi kai pau ke tālanga alahi ki ahi ngai polokalama lahi. Ka koe tau whenga whoki e o walu ke o mai ange pia tau whotuu whakasino rewa i mua e tau tolo e ngahi te whoi whakaukau o ui koe motu ai uhinga. Pia tahanga rewa uhinga e atu mea ki taua he aho ni, ko ki taua whukeni tahanga ngeo wakai i whakawhonga whakaako, whakatolo mo e haa pua e ngahi whakaukau o kumalawa he teknolosia ange o e aho ni. Tauhanga ngeo whiunu ke whakahoa nge pe te tau wakawakai ke mata ke ne o mai hafu i whakaukau koe tau rea mau akpe e Professor Laftani, te tau tuhu rewa au whangatuku o hai ki tau tolu koe tari koe ki ai, ke tau tuhu rewa i hono hama no tolu, o se tau tari e whihui uraki, ke tau whanonga ki whe, i hema pe ko matau pe koe tau hake ki orunga pe koe tau hifu. Me mo unga. Ngahi kupu ko ia ko hinga ia. Ai maari ia motuani i he whakaukau ko ia. Ke hao e uhinga. Ka tau takai holo he ngai whakaukau e ngai whanua lalahi. O walu mata na e tupu mia e civilise. Ka mahino whaka te tau tolu. O toi tālanga i te me ngai kaweinga ia ko ia. Ngai whakaukau. Pāhaki e ki mui mai ngai whatolo mata o hangeo. O whetau pe au muia ngahe uhinga ia toi maari e ne asi hake he tau pehe koe hae pure anga civilise. Ka koe anga pe whoki e tau hanga whakasino whakaukau kai whoki mai o tau whama apo opo ai. Kai toki i ngau e mei loto ki hono ngahi kupu ai anga o ha whatotolo ke whakama apo opo pe ke mahino o tatuhu he ha whanonga koe i ha pongpongi o kia i ha whakaukau palala anga ange. Ko ia po walu koe anga ia anga e motuangi poki o kaweinga aki ai haa. Ko pehe koe haa, tau anga maheni poki ai. Kia rewa ngahi kup ke.
Ko hanga ngā e pe whoki e whata anoa ngā maheni, ai wahe tau nofo whonua. Te auskoe ne wahe ko ia uto e wholewa mohono wahe. Tau whahanga whoka ngā lahi ake. Auskoe ha ai ate ia pe, upu ia hono wha, pēi rewa ngā hi hama ke kehe I loto, I he haaga koutui. Ko hinga ulawe ki e tau whata anoa lahi kia I pouwaro. Ka koutui I he whakaukau pe koe ni o ha mwhai whakai tui. O maari e ne asia ki tau toru I ha whanua o te I moana. Ngai taimine ahia I tau toru tau whata anoa lahi kia he kau haalo whanua. Mi he turi ke taha mamani, tau I peka toke lau. Ke nau tūta I tonga ni ukai whakaukau whaunga loloto ai o ku whiha akia mo nau ngai whanua ma whai whakai tui. Kia ko tau tui ko toa peu tau maari I ai o au mai ki hahoni, tau pehe koe tui. Elisabeth koe la ia ko toa noua. Koe mawhia ngai whanua lahi mamani, tau pehe komni weri, wha mui mai he whaunga ko ia. Pana tau kau ki ai, ka koe anga ia e Professor Laftani e kumari ia whakahoa mai ange ai mawhai kui ko mawhai whakatui. Holo ki hiforewa ki he kawe inga anga maheni tau talangai ki hono wahe o ui rewa ai tui koe tamai ai whanua. Ui e tui koe tamai ai api. Utai whakau aki pe ia, ui e tui he taimita tau pe koe mawhai tu whahoroia I he whahinga. Toi ui pe tui ia te ia pe koe kawenga tu whakahoroia ki he kāinga, ne hanga matuai pe koe taki mua. Ke tuhu pe ko hema pe ko matau e tau whanonga hange koe tari koe tau ngahi kupu kawenga whehui. Te asko ea pe toki alo rewa kupu hono wha, koe whanua ia. Toi hiki hake pe sino te tau tapange moe ene a whio koe tu e whanua talo mea aho eitu. Koe toi tangata te tau pe. Ka koe huinga hono tālanga I po waro e maari e ke motuani. Pata ke hoko koe ai. Mōre ai kuini o Pitania. Pepe ni hukia punau tālanga he ngai whakaukau maari. Iai me ngai tāla whiri, iai me ngai whehui. Tam te o mai rewa ke te tau tōru nengo ku whoki he. I hono whaunga pupuksi iange, whakai tatau mo tau. Ulahi whakasoka alafi. Ka kuna mei hama tatau e ngahi whehui. Ngahi tāla whiri, veni hia kuna o mai ngahi whehui. Ai o tau wanga maheni ai he tau whanonga mahe pori kare. Kai kai po wal ko wanga pe ku whakasino ke tau wakai ange o whoki hifo ke kawenga loloto koe ni. Ke tau o mai rewa ka wenga o tau whaanga e hoke tau tau rea koe mawhai whakalangi. Koe tau pehe langi, koe langi, tau pehe koe whaunga ia nai a whio ai ho tau hatui. E tuki uhe kau misionari ea koe langi koe ni koe tau tuhu ke wawaloa. Ka koe whainga whakalangi koe po walo kou tui kumari e. He kuha sino mai rewa tau hiwahe ngai kupu koe ni. E tāne ine ke hoko e ngai whaunga maunga onga. Uikai hao hange koe tau ka wenga tala noa. Ka nau lawa matuai. O nau wafe ka nau ka whia mau ke afe ka hifo nau hake he hake ngā. Mono ngahi ta au. Koe anga ia man berie ka wenga. Oha whanua o kumatuai I he mawhai whakatui. Ka kuhai whoke he motuani e Professor Laftani ai tui ki he tui. Aia ka pau koe ke roloto hai te tui ki whaunga whakalangilang. E te tauhiwai mama mo ka wenga roloto. E mamaha pe e ba te unuhoro pe mai ngahi ka wenga kumahari e pe ia te ia. Au mamaha. Asia e te tauhiwa. Hoko ngahi mea koe e whanua koe ki te whika wai. Ka hoko e whaunga whakapotikare te toe. Tā me tua kiloto he ngai uhinga ke. Hoko ka wenga whamiri toi asinga nge ai. Koe a powal koe ngai e kutui mahari e ka wenga. Ka kai whoki osio no tālanga I mano whaunga whakai loloto. Ka kutui ke tako pua ia. Wahe kwa ko whihoka tai pe. I he vete ki ange mahari o e whaunga whakai tui. E kuloloto ia te ia toki hu mai whoki ta walwhit ni mamo Pitania whakasino. Aini hoko mai he ahoni mawhai puri anga. Kai taimi ta tau koe mahari e taimi tau whakahama ai.
he ni whanonga lo mai senturi me tahani manai ai tau mau au mahina ka te tau tolo motu ange i motu whao ai tālanga ki whanua mono hatui maharia noanga maharia no whaunga tau toe ta mau ati hono roto mono tālanga ai au ki whoka te po walu ka te toko hatu ki ta huptolo Aloha Vito, te pomolo tuma, koe whakaukau mahu inga e ua peko fie tā nake atu ki he wahe ke whai mai, koe uroa ki o ku ke hanga o whamanatu mai ai whakaukau whakalangi o e pureanga whakatui. Aia o ku tauka inga ai mo Piritania hange koho o Talanoa, ai huma a Piritania mo ene omi iai ene kaumai ki hono fatu ko ia e ta o konistuto ne mo e ta o pureanga whakatu ia a honi. Ka oku ai whekaukau aki ai ki he whakaukau whakalangi, i he langi i he uhinga ko ia na ke Talanoa ki ai maho inga o pito, uhinga e tonga ki he langi i ono aho. Mo ene whekau aki mo e tui, mo ene whekau aki mo e whakaukau ko e tui ko ene whekau aki mo langi. Pe toki o mwhakaristea neu nau toi o me whakaukau o ku ka inga. O ku ai whaitatau ai ni aku tau hau aki o whakamari ai ngofo i whakaukau whakatu i e ua ko ia. Koe mea whaasipe ko maho inga ia i o hanga o mai ai whekaukau aki ai pureanga whakatu i mo e whakaukau o e whaunga o e whonua hange ko e tau nofo whakasosiare mo whakapolitikare o tatau pe a Piritania mo ki tau tolu. He ko e tau wakai e whoki Piritania. O kumakatunga na upuranga whakatu i he nofo whakahaatui, whakahaa ho eiki. A pe aluhi fuai ke ngahi le volo o e nofo whasosiare tuku au mai, i ai mo ngahi nofo whasosiare fo owe ahoni, whakamari ia, pa koutu mahu inga ai whamamafa koe ho aluhake ki whamanatu mai ka ki tau tolu ki tau whakatokanga i ai ume a pehe, ai uwhe kaukau aki pehe, pe mo whakaukau whakalangi, o pureanga whatu i tuku kehe hono whakaukau whakamamani. Ka te whawoki atu e tu pomolo tuma ki ke hopo atu maro. Mala bito e bowalu. Hangi koe koe whakaukau ke tāna ki mai ki he takawenga. Kawenga whuko e ni ukai i whasi iha taimi hangi ukawanga maheni ki ai. Tea mo e whonua. E kai ngata ai koe tālanga whamamani lahi pe pu loloto whau ai whakaukau whakae tui. Kene matua i hangahi pia uta. Whakae ekonomik, wapolitikare. O wau nai ngahi mawhai o e wakawakai o e tokangai kina. O ene anga o no nofo e ka inga. O kei tawhi mea e mawhai whakae tui. O kei tau nai ki he ngahi whakaukau. Whihu i whakae mamai lahi ainu tau whanongo tō pehe ngahi i tālanga. Hoko te pureanga Pitania, i koe whakaukau ke mai e po walo mo saaresi. I tui saaresi hono tolu. E kei malawa nei ke maanu e whaunga e whanua koe ni mono taau e aho. Koe tari ki ai po walo ke te au. Tui au tau whetaki ni mai he ngai uhinga loloto, ngai uhinga makupu mo tālanga i. Iyo, o kumalawa. Ta o ka pau e whiunu mo e ta uhinga i o e motua i uhinga e po walo. O ta unu atu ki he ni mange au, ta toi unu atu angeangi me he whakaukau ko ia. O haa mai ngahi lepa ko ia, o wakawakai i ia. He malawa le weke ni tala mai ia hangi ko takawinga ke sio hangi a pongpong o wakai i mahino pe te ke awhi ki whee. Kai ua e mamaha e po walo he whakarea e motuani, ta koutu ko wapapalahi ke ngahi ka winga uhinga. Kau tau whanongo tō pe u haa mai pe u mamaha. Whataata ka eke atu koe pe koe haa tau haa tu i. Tau pehe koe tau whata anoa lahi fukiai. Koe tu i eni o tau
whanua no whituhiwa mea aho iku. Mahino ka te tau tolua e po waru tau tālanga lahi ki ai loloa atu o tau hatu i. A tau whakasino ange pehe mea koni kui loto o mala ala ange. O tālanga i koe ai e pia whihui ki hini ihi o haa mai o ni talam nau whauhinga tau whatata. Ka venga whamamai lahi koe ka tau holoki hifo o tau whalotu whare ia ki he haa mo tau whanua ko tonga. E whihui atu koe pe nege whakama apo opo me whe o tālanga e koe tawal fit ni ma. Koe tawal fit ni ma na whanau tamai me whe me he ni mangi au. Koe ni mangi au na whanau tamai me whe. Tau unu lewa e Professor Laftani koe uhinga ia tau whakarea ai. O kumahu inga e tau matuai ha matuai uhinga. Pea te toki hanga lewa o tala patongia ai pea mo te ngau e ki he ngo ka veinga tālanga i he whakaukau o whanua. Ewa te tau tālanga he tau toka i kotoa pe ngai whakaukau. Kai he ongo e motuani e Professor Laftani o whakawhiawhia mau pe whakamahawhana e tau mau tā iwa. Koe tau whakaamu ke nofo hifo ha ni ihi o kunau wakai ai ngahi ka venga koe ni o wakiri a loto, whekeri i loto. Ke motuani pa kutawanga maheni ki ai koe anga loloto ange e unga anga o e te whekeri. Moe maari e whanonga ho taki whanua i he whanonga loloa whau whakamamani lahi. Kau he haatu i loloa mamani. Ka kata whehu i rewa ka ki taua ka koe hae uhinga ku ka pehe ai. I kai ke malawa he iwi whakalang koe ni o e ka au e aho. Koe uhinga pe koe mamaha koe whikau kau aki koe hono wakai. Ai whekumi loloto koe o malawa. E tau siofi o tari iyo. Malawa a noa he ngai whakaukau whanua koe ni. I he mawhai o e tui. E tawhi hange koe whakaukau ta tālanga i. E po waro. Tawhi e me he ngai whakaukau whakalangi. Pakui kai koe whakalangi pena e mai me kau misinare. Koe whahinga whakalangi langi o whikau akia mo hakakai o toa. O tu ka iwi i he matangi tō. Matangi kaka, matangi tauwha. Pakui kai koe hakakai ke ngau e ki hema mu matau. O laheange e tau launga pe mo tau kaila. Koe mate ko pau mo ngahi whakaukau whaloloma e Professor Laftani. Ke tau hasino pe he hoko e whakaiki o e Elizabeth honoa ki tahania. Koe pe ngahi tālanga whukeu tau whanonga pa tau whiwhiri. Koe hakoa ko pe he e ngahi whiwhihui ni i he kupu whakaukau aki. Aku mahino whaka te tau tolu pau ke tau toka i pau peke ai he maia mo mata ue whanonga he mama koe ni. Pau peke ai po uri mo aho. Koe laa pia mo mahina mo ngai kupu kehe o whanonga u tau anga ki ai. Ka i he motuani e po walo ko tui o kumahu inga ke tau unu ke loloto. Ka tau tafoki mai o tālanga ai. Ke tau whiu reo ka te tau tolu kumalawa nai ke tau lake ngahi piau tā o ngai whaingata o e aho ke ni hanga hake aki hakakai u hausia iyo. Malawa anoa he whaka maapopa e motuani e Professor Laftani. Hono i kai koe kai ke loloto atu e ta hanga wakai e ka veinga maari e mo loloto ko whaunga ho hatui o kutafi me whaunga whakalanglangi whakangingi ia o hakakai una umatuai. A hi fo mo e hake e mo e ngahi matangi tō tau whahe mo uhi. Malawa anoa ka pau, e tau loto ake whakalangi, me whakangengi ia kakai, e tau whankuina nau lawa, e ngahi whakaukau loloto mo whaingata koe ni mo ui. Ko tui po wal koe angai e whamapopo pe whakaukau te tau, ke ta hoko ate ta vai tāka ko tui, e whoki atu ai kau tau hoko atu. Maropo. Ia koe mea kone o ko asi mai e tupo molotoma i o hoko mai ke hanga o whamanatu mai ka ki tau tolu ai tolonga koe ai fo i whaunga whakatui. Pa ke hanga o whamanatu mai ai tolonga ai fo i pureanga whakatui ko Britania. Nei ai ngahi whetokaki, kana iai ai kakai i he ngahi kuonga.
na nau lava o whakauri mai pe a whakataha mo mai moa ngai tui o ngai kuini o Piritania ke hau. I he taau o ta iwa mo vai ta na nau lava o whanonga mai i he lau senturi lahi ai hau ai whaipureanga whakatui ko ia pe oku whaitatau ai mo e tau whaipureanga whakatui ko tolonga mai he na ia e ngā hi konga ai na e mālohi mo lelei whakatou tatau pia Britania mo ki tau tolu ke lava o tolonga mai. Peko mea kou tau mātā koe ni i he mea koe no ku hoko he hala e tahene kui ni Elizabeth hono ua koe manu me lie pe whaka ofa ai asmai ai ngahi o wau mo ngahi tālau i historia o ku toi whakamanatu mai he ne whanonga fuo loa mai i he lau senturi me he hiva pe koe valu pe koe kimu at pe ai o mei whaitatau mo i hau ai tau paranga whakatu i paku tau tui koe koha mea si koe mea lahi ai lava ke tolonga mai ha whaunga pure whakatui o lau senturi. Pe hange ko ho whamanatu mai na i kau a iwi whakalangi. Koe whakakau o otua, koe whakakau o langi. Tatau pia Britania mo tau tolu na iai hono iwi ke ne hanga whakaivia ngahi tau tangata mo ngahi hatui ke nau hanga o tukumai. O tukumai o papaasi mai. Pa koe koha ngā ue pe koha mea si. Koe mea lahe a bito ke tolonga mai he utau lawe. Kuia e ngāhi paranga whakatu ia mo vete unau. Liliu ke ngāhi whaunga pure ke o au ke te makalatipa koe anga ia. Ai vai hala whanonga ai ngāhi whanua ko ia ka koe tau tāno anki Britania pe mo tonga i ho ohanga whamanatu mai ka e whafoke atu e tupomuno tu. Malo bito e bowalu koe o tui koe anga pe ai whakaanau ai Professor Laftani. Ka foke hau a whaunga ia mahino ka te tautoro. Ka anga pe e whakaamu ange mai i he anga e whamaa popa i motuani e ngai whakaukau tau mau tai wā ai. E anga mai na tau nofo hifo o siofi loloto, loa ange. E tau hanga o mahino i ange ai whaunga e whanua. Ka koutui o ku tau ange ka whakarea ke mai e Professor Laftani o ku man meri he taim lahi. Nea ngō ku hange koe takawe ngā wikai ke hao ai. Ka koe whakaukau ko ia o ne malawa o ne mai ai pāre tua ki o ta walotu whare. Ka whanau whakamopuna aho ke nau hoko ka whanua. Ku hange koe whakaukau na ta tafe me ai e tau whangkui. Ako atai pe e po walu e ngai whatātā koe ni. Ke hanga o atu o whakahoa ia mo e angai whakamapo opo o kau os whanong ko toa ki ai. Ka koe ka mea whauhange ko whakaukau ke mai. Koe ngai whanua e o ta whia ai. Alo e aho niu tau kau i he ngahi whanua. Kei maanu i maamani hange ko e purenga Pitania. Niang o wikai ke tatau u fuu hono whaunga. E nai kehe ho tau hala whanonga. Pakai tatau mo e whanonga e hatu i. Kau whakamapo opo a kifoki he kau misna rebe mo e taau e pure anga hau koe ni ai whanofo ta whanua ki ono pō ni. Ako mea kumari e po walu ki hanga e wakai mutuani. Oko taau ki ha whanua māmangia. Te ako ate whatātā ane nai hange koe hatu i loa. Te kupu tolu maheno ka te tau tolu. Whatātā he tau tālanga whuke, pok tau wanga maheni ke, pak tau manako i he manwan merie o whakaukau hange ko tau pehe. I he hatu i ko ia mia lolo whakangalo, whatātā. Ia whangao neone ki a rihau ki a kofutu. Koe hatu e honga fulu koe ki a momo ka ki hano tala nohe whakarea koe taimi nai. Hake utai e kau tangata whahake lotu i ho tau ki whanuani. A koe wheho i po walu ai utau hanga whekeri ki ai. Wai naha tala e hatu i koe ni. Io, tari lo au ki ai e Professor Laftani o kui loto ka koe kai koe ke tau nofo hifo maho inga i ai.
Pe tau toi holo ki wharewa ki he whatata. Ki o hifo e haa tu i takalawa me ka no koro. Hānai e uhinga. O ko alai aho pe kai ki malawa. Ai whakaukau nei lava i ono aho o malawa i ono pō. Ko uhinga ia e po walo ko tui mo tau petaki nima he ngai whakaukau ko ia. E tau hanga kafu ko toa ngai uhinga ko e ni he unu pe ia mau at pe ke whahinga loloto. O se ange ko ia ia tau whalala ki tau toro. O kulawa i he whakaukau ko ia o matuai. A whahinga motuai uhinga. Ko uhinga whakapotkari he anga tuia motuani. Uhinga whakaekonomika, uhinga whakaeanga whafonua, uhinga whakaelot. Malawa a noa. I he whakaukau ko eni o e pangai o e whonua mo e maari e whau hono whaonga mo matala. E tauhanga o matatari aki angahi whaingataa o hake uta whamamainahi. Ko uhinga o ku matawaiwai e he whau uhinga e motuani. E Professor Laftani pau tau tānoa maheni ki ai. Koe mamaha o e tauhanga whakafono aki koe o tau karia. O e tauhanga whakasino ako no ngahi kupu. O mamaha ia, o mamao ia mi ngahi i toka. Ngahi fono toka, o ngahi tahi toa. O ngahi pare tua na e tofa mai he whankui. E tauhanga whakafono aki no ngahi kaupeau. O taumua aki. E taumua tonu hangi ka takaweinga he tarea maua noa. E taumua tonu, e taumua tonu. E tonu a taumua, tonu e tangata o kohe uri. E ka tonu e tangata nai kohe uri, mo e tangata o kuhu me taumua. Kono ingai po walu he na haa au e wawaloa, na haa e ngahi matamata au, na wakai e ngahi whahai tau, e whapapau i tonu e halafononga, tonu a taumua. O hinga ia po walu, o man miri ia mo pe motuani he tala e whanua he kakano, he kakato. O ne ikai kakato he te whamahau tuku. Ai ni tau whanonga he ngahi ta iwa e tālanga. O ikai ke te ilo pena e taanga mai e ngahi kupu i whanua me i whee. Aha no ngahi whonga na e hanga he haa. O toka ake ngahi kere pulu. E hoko ke tahi toa e ngahi whakaukau loloto ko ake ne matatari e kaupe au i hono hātui, i hono kakai tau i whanua, i hono kakai whetau i aki wā, whakai kukupe kau aki koe whuwaka e whanua he whauhinga i motuani po walu, maari e whau hono ngahi i whaunga, e kou tui whamai mamai lahi hange koe hātui o pitania nengo, o tau whekau kau aki i he tala whatongia, pia mono ngahi tala whakatata, ka koe hātui. Tau mahino ke te tau tolanga whakatata e motuani, tau mamata tu peki he maari e hono whakaukau mo he maapo opo, hono ngahi tala whatongia, tau tui tau kau he pue ko ia, koe whakaamua e motuani, tau tui tau kau lahi hono tālanga i, ke tau hoko ko haki whanua unau pātolo haki, ai mau luta mo e man merie, wa whakaukau hapureanga whakatui, mono ngei mono whakalangi, kene matua ia ngahi uhinga, na tafe mai me tau whankui, mo haa ia te ia pe. Mono whakalangi, mono kaweinga whakalangi, whakangei ia, man miri ia, motuani, po wal ko tui koe, anga e whama, po peka u whoket koe tatai wa. Alo bito, tupo molotuma, koe ta tai vai ni ku ke fa pe to pe ta miniti ta nima ke fai ai to ta na ki mai nga i fa kau ka ku ha mai ka te au ai me mahu inga i tala noa ko ni ku ke to hanga o teke mai e tu pomolo tuma ko fa kau o fie mau pe mo mahu inga ke tau to sio whakarerei ke tau ataina e tau wakai loloto. Koe wakai loloto koe ke historia ko pau ke tau ataina me ha tau ngahi fie mau.
whakai ki tautolu, pe koe politikare, pe koe hapea whainga uhinga, koe whaunga pe lava koe ke tau alu ai o sio loloto ki he mahu inga, o e fo i pure anga whakatui o ku tolonga i he lau senturi eni kua mei alu ke te kua ova i he taha whetupu. Ko ia ngai whamatala e kau whatotoro ia pe mo hake mai ai wesite pe ko ha me senturi hiva pe ko fu ka ko anga pe ai li ai fua ko hiva ni manoa ko anga pe li ai fua ka ko mea ku tau ilo i ko tuku au mai fu pure anga whakatu i o ku loloa a hono whao mai o mai ke kuonga tau pehena ka matai malo pena ka mata ki mua koe puke tau lava whawa pau i au pita. Hangi ko mea ke tala noa. Ka koe poini maho i ngā e tu pomolo tuma. Ai tolonga kua mea au o senturi e tahataha pe tahaua pe tahatoru. Koe fuunga au e lahi. Ka pau te tau ave e tau wakai tau ataina o te tau hanga o whaapulo i aki mo kofu i aki e tau ngāi fie mau. Ka tau sio ke he mahu inga o ngā aua mai tukutuku lau mea a e tau whanga kui he nau lava o pātolo aki mo tanu maki mo puke a fufula ai fo i whaunga pure he ko ki tau tolu pe ko anga pe e tau no fo ko whaunga pure whakatu i ko e tau wahe pe ia ko ne tupu mai me he haa ko ne tupu mai me he kāinga ko ne tupu mai me he whainga ko e whanau tama ai api ko whakaukau ia koe mau inga ke hange koe mea ko ke hanga whamanatu mai ke tau toi siolo loto, pia siolo loto tau ataina ke he mahu inga o e fo i tukutuku lau mea o ku malawa ke tolonga. Ma koe fo ke kakaeni i koe ke nau mahu inga ia ai. Nau behe nau tō ria ku olo kuonga pa tu tonu ke ririu katoa mai ha pa ku whaka fofapi tau ataina pe kakai. Taina pe kakaia ke ai na whakaukau. Koe tau tānoa e tau me uhinga whakaako, uhinga whakahistoria, uhinga whakaelo au. Ai ni tau mātā he wau koe ni oi hala ai taine kuine Britania mo e whakatu mai, hoko mai a hopo ai tui. Koe tui e fiha, mo e kuini e fiha, mo historia e fiha. Mo ngahi o wau, koe toki mātā e mamane ngahi o wau, whakatui a Britania na te eki ke tuku mai ai hakuonga ko hona fuafua tuku mai. Eku tau fia i he tau mamata. He na e pātolo aki mo nau puke mai i he lau senturi. Na nau puke noa ia, na nau puke koe hae uhinga. Koe uhinga koe nau mahu inga ia i he tuku lau mea na e fatu i he nau whangakui mo e nau haatui. Pa koe ke nau loto nau tō. Hau pete mo kalatia alu. Tali lele i pehe whanua neo na whainga he whetō kekea. Ka oku nau puke e Piritania te mokarati, pe nau te puke pe pureanga whakatui, oku malawa pe ai ongo karia koe ni neongo koe na whaita tau mena ke na whanonga whata. Pe oku malawa pe e tau tolu, ka pau te tau. Mau ai matsio ata moe mahino ta tau, ka e whakafoke atu e tu pomolotuma, ke hoko atu mo whai maa wha popo ke ta apolo kalama. Malo awito. Malo vito e Professor Laftani koe tau mātā whoki hange awhi mai tau kaweinga. Koe tau tālanga i whoki ai whanua mono haa. Moeanga e maari e nau tala muaki whakalangi. E kaui koe tala o tua. Pea hoko mai rewa mo ngahi whakaukau hange pe tānaki mai. O mai rewa o whakasino aki ho tau lao mo koni skuto ne. Ai whakauhinga mo tala o tua. Na o mai mo kau pitania mo whanua koe ni. Tawanga maheni ka e tau tāla ngai. Hoko e mōre hono kui ni. E nā tau hanga mā tāhe ngahi. I tau lahi, tau e whitungo fulu. Tau mahino ka te tau tolu. E po walu ai a hono o e kau aki e kaunga tonu whakapatonu whakalotu whare ia maho ta whanua. A kou tui o kou tāna ke peke he ta kupu whama apo. Ange koe whakaukau pe o mai.
Pe taimi ko ku me whamapopo e motuani mo whaka uhinga ki he motua e uhinga e Professor Lafkani. E tau whakasino o ha sino maha whanua hangi ka whakaratana ta hanga o ka venga ane nai. Pomola tuma, o ke whanonga mai, tu pomola tuma, o ke hena, Ha atu i loa roa e fitu hiba. Ka e wal noa lewa ki he tu i hono whanua ki whoki i he anga he puranga pitania. O mai whakaukau kwa te maan mai ki ono pōni. Aini, o hange koe whakarea o mai. Ase hake rewa hano ngahi pia uta. Whaka e uhinga. Ke ne hanga ngeo wakai pe koe hae motua i uhinga. Na e whaka sino aki. Koe whakarea e motuani hange koe whakatata koe ia nau. Tāna ke atu ke aipe. Pana ke hanga whakahama mai aki. A whanua na e whiri hono ngahi. I kupu i ngahi akau tāla. E whakasino mia e o tau karia o e whanua, ui ko e whanua. Tau ia ko e fu pangai o e tau mafu. Kawa, kono o mai koe ki he pangai o e whanua. Ka kono whakasino ko ia e po walu o tui o ku. O whakalangilangi te whakangingi ia pi ia te ia. E hanga e tau whakahoa fuki ne ko e mafi ia ku mahina ka ki tau tolu. O e pure anga hau mo ilo mea ko pitania. Ka koe hana i ho tau whikaukau aki, aina tau whātāno alaha ki ai, uta mai ka o misionare ki anga e tau whakaunga o maari e ia ai. Mana hanga lewa o tanpou ako ho taki whanua e lotu whakaistiane, o lotu kospeli ka nau tukuange, e matua i ake hono matua i uhinga whakalangi. Ai o ku maari e whau e po walu tau hanga maheni whukega koe ka vengai e kou tui, e ta hoko atu he ta ngahi o talanoa. Ka koe anga e whakaukau, e Professor Lafkani ai mamaha koe e tau whakapapa e ngahi tālanga o mai. Ka tau whakatonga e kui kai ke unu atu, ke mau atu, ke loloto. E tau ausia ai motua i uhinga na e whakasino aki. E tau whankui ai hoi whakaukau ko he ni kui o hono tui. Mo matua i aki e whauhinga e motuani ko e whakaukau ko e whanau i miha whahinga tui. Hasino whakalangi mama o i koe tui ke ne whakasino a mama koe whakaukau ia o tahe whakalangi. Koe matuai koe ia e Professor Lafkani aina tālanga lahi pe kiai hasino e he whahai tau. Hasino e ngahi kikite, koe ngahi talanoa o nau o mai tokua a lau maari e pe ko pulotu e hasino mai ki materi e pe ko mama. Ngai whakaukau koe e Professor Lafkani o ka whakamamai lahi. E tui e motuani hanga e tau tālanga i. Nai tūta mai kau misionari o ha hataki konua. Kone whiha aki ko ia ko tui o ko kau i he maari e iai. E mo tau tālanga lahi kia i he lo au. Ka koe whakaamu pe po walu. Kai ke kowi whoke whakawaka i. O kai ke kowi hano whiwhihu i. Kai taim te tau. Koe anga ia whakaamu e takawinga rea. E te unu atu mo te uhinga. E te mana tua maupe. Na e whakasino ake ai motua i uhinga. Ai ngahe kaweinga loloto. Mono tala whatongia. Ai wa te unu atu mo te uhinga. O ngata he mamaha. Pa te hā mai o tālanga ai. I tene whakatupu e ngahi. I Lomekina. O ngahi kāputa he whakauhinga e motuani. Professor Lafkani. Isa. O ku ha whakamamai lahi pe ia. O ku kafu ai whiwhihu i ke sino ui ko na whaiwhaka e tui o ku lawea i pe mo kaua hata ki whanua. Koe whakaamu e Professor Lafkani, hoko e ngahi tālanga koe ni, e ta ako me iai ke ima anu, ki whanua ku matua i ake e uhinga. O ha pātolo aki o ngahi whakaukau loloto, nai whakasino he tau whankui ki whanua ku matua i ake. Ai pureanga whakatui, mohono ngahi haa, ia te ia pe o malawa ui e whakaukau aki koe tui koe tamai e whanua, koe tamai e kāinga, koe tamai e whahinga, koe tamai e api. Ngai whakaukau ka e Professor Lafkani,
Te toki wahe ia he maari e whau. Te hasino mai lewa ki hani ihe unau whakauhinga ui kai matua i he pēo kā e aho ai whatongia o e kureanga whakatu i ko i kai ki kakano a ngahi wahe maari e koe nike ni hanga pāre tua ai a pongpongi mono ngahi pēo kā. O tui e powaru koe anga ia i whama apo opo atu i he takawinga i hono o wataha i whakaukau ko ia o e uhinga e koe kaamu mo whaanau e tauhanga pēo matua i me koe i ngā kakau wate tua e matangi i rui tau torau i māma mo ui koe ni ono ngahi whaonga. O tui powaru koe ngai whama apo opo au whoke ati koe ui koe tatai wā. Mālo e pau salapsai. Malo bito tupo bolo tuma pe koe kadaki koe ta mai aki he konga whao se o e ta polo kalama pe koutui koe tānaki whakaosi pe mo e whama apopo ko ke whai ta whiunga ai pe ta whatawange pe o ku ho ata atu ki whakaukau ku ta wahe whikawaku mo mahu inga o e pureanga whatu i hono o mai e whakaukau o Piritania mo tonga o hulu aki pia kou o whatkate koe mo maata mo e whamiri mo e whataha mo whai a te aroa pa kou o whatkate mo tolu ko toa pe mo mea mai pa te mo mea mai ki e tau polo kalama koe ni koe uhinga i o mo tu ai uhinga pe koe uhinga i o uhinga pe mo e mahu inga o ngahi motu ai uhinga pe koe ngahi uhinga motu a koutuku au mai i he lau senturi kai kehe malo mo mea mai ka mo mea au ma au wha atu ki a tek mo tolu hono kotoa pe